Mwebwe mwese kongera kwasuza mwebwe inshuti bavandimwe aho tugikorera hamwe imyiteguro igomba guhuza umukino w'Amavubi ikipe y'u Rwanda ndetse na Nigeria, aho benshi bari kuvuga byinshi bitandukanye. Amahirwe menshi ari guhabwa Amavubi ni kubera iki kandi bari kuvuga ko Nigeria iri guhabwa amahirwe makeya kandi ari ikipe ikomeye ifite abakinnyi bakomeye nka ba Victor Osimhen, Ademola Lookman n'abandi bagiye batandukanye. Hari byinshi biri kuvugwa, tugiye kureba hamwe ibijyanye n'iyi mikino igiye kuba hagati y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, icyizere gihari, uko abakinnyi bameze, umwuka uhari, ndetse turebera hamwe amateka yahuje ino mikino yose, icyagiye kibamo hagati y'aya makipe uko byagiye bigenda. Rero mwese mbaye ikaze kuri channel yacu yitwa Jabu TV Show Rwanda, murakaze neza. Rero kugeza uyu munsi itsinze heruka u Rwanda imibare ivuga yuko ruri hejuru cyane kurusha Nigeria kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu u Rwanda ruri guhabwa amahirwe menshi yo gutsinda Nigeria, nubwo kubigaragara ikipe ya Nigeria ikubiye kenshi nk'ikipe ikomeye ifite amazina akomeye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Rero nubwo u Rwanda na Nigeria bitari byakina imikino myinshi cyane, gusa ariko ntabwo u Rwanda rwakunze kwitwara neza imbere ya Nigeria, ariko kandi ntirwanitwe nabi, rusa naho rwagiye rugerageza. Ariko imibare ivuga yuko iruvugira kubera ko imikino ibiri iheruka kuba hagati y'ibihugu byombi ari u Rwanda ndetse na Nigeria, nibura u Rwanda rwabonye amanota 4-6, ni ikintu kirekana ko u Rwanda ari rwiza cyane kurusha Nigeria muri iyi minsi. Naho mu gihe Nigeria yo yabonye nibura inota 1-6 byakiniraga muri icyo gihe. Mu mikino mikeya ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, imibare yerekana yuko bakunze kunganya, ariko na buri kipe ikaba yaragerageje gukina ndetse no kubona itsinzi, cyane cyane yuko umukino uheruka u Rwanda rwatsinzemo ikipe ya Nigeria ibitego bigera kuri 2-1. Icyo gihe Nigeria yanatsindiwe iwayo imbere y'abafana bayo. Rero kuri uyu wa gatanu kwa tariki 21/2025 ku isaha 2:00 z'umugoroba muri stade Amahoro nibwo u Rwanda ruzongera gucakirana n'ikipe ya Nigeria mu mukino wo gushaka igikombe cy'isi 2026. Igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Rero uyu mukino ni wa 8 mu mateka y'amakipe yose agiye gukina ari u Rwanda ndetse na Nigeria. Rero mu mikino 7 iheruka ibihugu byose bimaze gukina u Rwanda na Nigeria, u Rwanda rwatsinzemo umukino umwe gusa, Nigeria itsinda imikino 2, maze amakipe yombi anganya imikino 4. Rero muri iyi mikino u Rwanda rwinjijemo ibitego bigera kuri 5, rwinjizwa ibitego bigera kuri 6. Umukino wa mbere wahuje ibihugu byombi wakinwe hari ku tariki ya 5 Kanama 2004. Ni umukino wari uwo gushaka itike y'igikombe cy'isi, ariko yarangiye Nigeria itsinze u Rwanda rwari rufite abakinnyi bakomeye cyane icyo gihe nka Jimmy Gatete. Icyo gihe u Rwanda rwatsinze ibitego bigera kuri 2-0. Umukino wa kabiri wahuje u Rwanda ndetse na Nigeria wakinwe ku tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu hari mu 2005 icyo gihe, gusa ariko ukaba wari wo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Rero wasojwe amakipe yose anganya ubusa ku busa. Umukino wa gatatu wahuje aya makipe y'ibihugu byombi ari u Rwanda na Nigeria wakinwe ku tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri, icyo gihe hari mu mwaka wa 2012. Hari mu gushaka igikombe cya Afurika, ukaba wararangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa nabwo. Umukino wa kane wakinwe hari ku tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2012, ukaba wari wo kwishyura mu gushaka igikombe cya Afurika, warangiye Nigeria itsinze u Rwanda ibitego bigera kuri 2-1. Umukino wa gatanu aya makipe yombi yawukinnye ku tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2018 muri CHAN. Rero ukaba wararangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Umukino wa gatandatu wakinwe ku tariki 10 Nzeri 2024, nawo warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa mu marushanwa yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika AFCON, irushanwa rizabera muri Maroc. Umukino uzahuza u Rwanda ndetse na Nigeria wabaye ku tariki 18 Ugushyingo 2024, ejo bundi turabyibuka twese. Ukaba wararangiye u Rwanda rutsinze ikipe ya Nigeria imbere y'abafana bayo ndetse no kuri stade yayo ibitego 2-1. Nigeria yandagazwa cyane ndetse inasebywa cyane n'Amavubi. Ibitego by'u Rwanda icyo gihe byari byatsinzwe na Nshuti Innocent ndetse na Mutsinzi Ange, mu gihe Nigeria yaratsindiwe na Samuel Chukwueze. Rero u Rwanda ruzakina umukino wa 8 rukina Nigeria mu gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026, igikombe kizabera muri Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri stade Amahoro, uzaba ku tariki ya 21 muri stade Amahoro mu Rwanda ruzaba rwayakiriye. Ahangaha ni mu itsinda se u Rwanda n'urwa mbere ruyoboye itsinda rufite amanota 7, niko kandi runganya n'ikipe ya Afrika y'Epfo ndetse na Benin zose zifite amanota 7-7. Naho Lesotho ikaza ku mwanya ukurikiye wa gatatu, ubwo ngubwo ni ya 4, ariko ku zindi zinganya amanota Lesotho ifite amanota 5. Nigeria tugiye kuzakina nayo niyo ikurikira kuri urutonde, yo ikaba ifite amanota 3, naho Zimbabwe niyo yanyuma muri litsinda, yo ifite inota 1 ryonyine.
Mu mikino ine u Rwanda rumaze gukina mu itsinda C rwatsinzemo imikino 2, runganya 1 ndetse rutsinda 1. Imikino u Rwanda rwatsinze harimo n'Uwafrika y'Epfo ndetse na Lesotho. Icyo gihe rwanganije kandi na Zimbabwe ndetse rutsindwa na Benin, ikintu cyatumye u Rwanda icyizere cyarwo kigenda kivuga ko ruri kuyoyoka, kuko byari rwagaye ko u Rwanda ruri mu kugenda ruhabwa amahirwe yandi yo kuba rwabasha gutsinda iyi mikino mu buryo bugiye buyoroheye cyane. No ku ruhande rwa Nigeria biri guhabwa amahirwe make nubwo abakinnyi bayo benshi bahari, aba Victor Osimhen, hakaba hari abakinnyi bakomeye cyane nka Lukman n'abandi bagiye batandukanye. Icyizere kiri kwa gicya cyane kiganisha ku Mavubi ko ariyo yatsinda uyu mukino, dore ko icyizere ari abanya-Nigeria n'abandi b'abasitari ba Nigeria bakomeje kugira inama Nigeria ko yaza yikandagira ndetse kanitonda cyane, kubera ko ngo Amavubi ni ikipe itisukirwa nk'uko benshi bigaragaje. Mama rigaragaza yuko mbere ko ikipe y'igihugu ya Nigeria ikina n'u Rwanda mu gushaka igikombe cy'isi, abanya-Nigeria cyane cyane nta cyizere bafitiye umutoza wabo kubera ko ngo ari mushyashya. Ikindi ngo no mukino wa mbere azaba akinnye atoza ikipe ya Nigeria, dore ko wari uhari yaragiye. Rero uyu mutoza mushyashya bafite witwa Eric Cher ngo nta cyizere mufitiye, nta nubwo aramuna imikinire ye. Rero ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles igiye gukina umukino wa mbere yobowe n'umutoza mushya Eric, aho agomba guhatana n'Amavubi y'u Rwanda ndetse na Zimbabwe mu gushaka igikombe cy'isi na 2026. Gusa ariko n'Amavubi tuributsa ko afite umutoza mushya cyane uzaba ukinnye umukino we wa mbere, nta wundi ni Adel Marmoush. Rero bose bazaba bakinnye imikino yabo ari iya mbere batoje mu makipe y'ibihugu, bivuze ko ahangaha ku mutoza nta rwitwazo buri mutoza wese yagira. Gusa kuri Nigeria abanya-Nigeria benshi bafite icyizere gikeya cyane kuri uyu mutoza, ngo ntabwo bamwizeye kuko yavuze ko imikinire yose azayihindura mu gihe azaba ageze muri iyi kipe. Gusa muri iyi mikino abakinnyi nka Victor Osimhen, Ademola Lookman ndetse na Ola Aina bagomba kugira uruhare rukomeye cyane nk'uko benshi babyitezweho, cyane ko mu makipe yabo bakinamo y'abankirebe bitwaye neza, cyane ko muri imyaka itambutse bafasha amakipe mu kwitwara neza. Umutoza Eric utoza ikipe Nigeria yamagaye abakinnyi 23 bazakina imikino itandukanye, harimo nka Osimhen, Lookman ndetse na Aina, bose bakomeje kwitwara neza mu makipe yabo bakomokamo i Burayi. Victor Osimhen rutayizamu Galatasaray ariko nk'intizanyo avuye muri Napoli. Uyu rutayizamu amaze gutsinda ibitego 26 ndetse atanga imipira 5 avemo ibitego mu mikino igera kuri 30 amaze gukina. Naho Ademola Lookman ukinira Atalanta amaze gutsinda ibitego 19, atanga imipira avemo ibitego 7 mu mikino igera kuri 31 amaze gukinira iyi kipe. Naho Ola Aina myugariro w'ikipe ya Nottingham Forest, ikipe imeze neza mu Bwongereza, ikipe yagatatu ku rutonde rwa shampiyona na English Premier League, yewe amaze gutsinda ibitego gera kuri 2, anatanga umupira umwe uvuyemo igitego mu mikino 33, ari umudefense, ni kirekana ko ikipe ihagaze neza. Rero imibare yerekana yuko aba bakinnyi uko ari 3 bari mu bihe byabo byiza, bityo bakaba bazafasha ikipe ya Nigeria ndetse n'abagenzi babo mu kwitwara neza cyane cyane mu gutsinda Amavubi. Gusa ariko amakuru ava muri iyi kipe cyane cyane mu binyamakuru bya Daily Sport, Nigeria ivuga yuko nubwo aba bakinnyi bari mu bihe byabo byiza, hari imbogamizi babona cyane cyane mu guhuza nabo bari gukina mu buryo bugiye butandukanye bushyashya, cyane cyane uburyo bw'imikinire, kuko umutoza mushyashya Eric ubwo agirwaga umutoza wa Nigeria yavuze yuko agomba kuzana uburyo bushyashya bwo gukina, kandi abakinnyi bagomba kubwiyadabutamo cyangwa bakisanisha nabwo mu gihe gitoya bakabumenyera. Nigeria igiye gukina n'u Rwanda, nta mukino wa gishuti n'umwe irakina mbere yo gukina n'u Rwanda, dore ko uyu mutoza wa Eric aribwo yarakirwa umutoza. Bityo rero basaba yuko bihuta mu kwiyumvisha uburyo bwe bushyashya bwo gukina ndetse bakabwisangamo kugira ngo bumenyere. Hari impungenge ko abakinnyi bo hagati batazagira uruhare rukomeye cyane ndetse bakanafasha bagenzi babo mu gufasha abataka ba rutayizamu gutsinda ibitego, kuko ngo ntago bamenyereye gukina nansi no gukina hagati yabo. Kugira ngo ikipe y'uru uruhare rero umusaruro mwiza ni uko ufatanye hagati y'aba rutayizamu ndetse n'abakina hagati mu kibuga bahuza hagati yabo. Ubusesenguzi bwa Saleh Afrobi, umusesenguzi wa Clear TV, yavuze yuko Osimhen na Lookman bashobora kugira uruhare rukomeye cyane mu gufasha Super Eagles kubera yuko bitwaye zo amakipe yabo. Gusa hari itandukaniro nini cyane hagati y'umupira w'amakipe bakinamo ndetse n'imikinire y'ikipe yabo y'igihugu, kubera ko ngo itandukanye cyane. Amakipe uburyo akinamo n'ikipe zabo biratandukanye. Ikipe Nigeria igomba gutsinda iyi mikino kugira ngo izamure amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika ndetse na Mexique ndetse na Canada na 2026. Rero benshi bari kwikizera gikeya cyane. Ajabu TV show Rwanda.